Kardom, pini nili channel kelang kedoan arat tum hansami nili hen pen aningang sam kardom bajariglo. Nili na to man ithi thini chathaning to pipo senon malom birik manong video klang klerek lama upload ang te ison bangralo birik manong klang klerek bangke ani tum sai ke onga join ni. Sai ong masih halat da birik manong mai paklang kredelo. Non klang thi non girang je hom kuruani pen tum bor ipon po paklang ponje phansi la pen ison bangke nili channel long tapi pose video upload le delo upload tang ningi bidam to ko isi adi non malom hendi la youtube long hai monetize alo upload tang te adsense long itum han approval nai pi phan hendi asap so dak hai kasik sak do chat mane confusion to ko lo neta athi people ma chap prang prang abana process long bangke youtube yong si adsense account banai lo upload tang te itum han id verification ang pi la verification verify kuri alo upload tang te pin nang pali la pin nang le det lo upload tang te an se tum la personal identification number phedi la so number pin la so number pin beran se tum adsense ang poisa chewang yi sami non bang la son gali det people ma the process hini do ko isi bang ke old process isi bang ke new process ama sini li bai chin ne delo confusion do ko la ma sin new process ang si bear clap lo new process ang bear upload tang te tum man live identification sin ang hang live sila pui tum man foto nang NG ho lapen kila itu ma dokumen sahai sami live sila punang NG masini bang la so process ong si berong masi so process ong berong la masini han arjiding pilo chiklo yon thom inghong et sami pin bang nang le lidel people si pin nang le lidel ma puni bang confuse so dang ni run thup lo ni pin no melo ne account ke AdSense account ke hinolo bu ma thalo seta mela pu bangali non bang ke mane asap so rules ka chelardo yong si tum yong si la pu live yong si identification pidun identify kuridun lo upload ang te tum chipidun lo upload ang te tum bang ke pin na bang nang nilo itum dang ma si tum la ke approve thit lo ne ba hala bang chi da mo den lo athe a banong ge tum pin nang le lang an si approve ma ti sami non bai la pu gali lo nang le tum jong si YouTube account do la pen monetize lo bang te AdSense account khuli lo khuli ho nang le tum ba live bang yong si download ang te tum so documents bang chipidun pamenang po voter ID setami tum both side ang nung no thai nang po upload nang po an par ki tum mehang setami live la pu no thai po an sin kala ID long photo pen itu ma mehang chimilai le ma ala yong si chingba lo upload tang kan ke tum an approve it po te within 10 minutes si la so na jat yong sa abana process ang si tum dam lo upload tang te hadak itu man option ang pi ma ti hini chong wai nei abana kimi sa abana ng si download bang te tum an pin na bang nang le po an sa so pin beran si tum AdSense ang ma poisa cha thap po la son ja jo si ning arong lo isi bang ke na li tum kang honil phan the pik na charap na chi tudun the pik people ma upload tang te nili chiklo yon ang bong si monetize long lok lo within 1 month chiklo yon berang bong si nili monetize long lok lo 1000 subscriber long lok lo watchers amin long lok lo lalu ama phi bai ning chi ron na mang la le he pin nang le le pial he sita me phi message chilang pa me lo la pen kada contact support ta me arjula ya lo ma se phi bang nang ni lo yong si tu me si new process pen nam lo dang dai itu mang pin bang ke chong hom dok to la lo la pen ke son mang ke la lo non malom ili arling no ka chini dun de polo he just sita me ke thek dun de polo non malom sarmar atum phan hem kang sam ke beng di sarmar so tum phan la pen gilar ta ka ve anim so pi pen ka chepa chora tum phan don hem kang sam ke beng dupi yang loi tum par biang long se dami tase lage ko pe no ma upload tang te ko son pe no ma upload tang te itum la indian parliament no isia bill ka chepa pass do 2011 na ningkan propose do approve ke 2012 aninkan ase la bang so aron mate allo ke la hen lo je short form men ke pokso ek lo itu ma pokle so ek ali sita mi kaddu ka vezi pura puilo ase tabang so full form mang la lo protection of children from sexual offenses act 2012 ani kan 14 ne 15 november ne la so sila pass lo la se ha sorona teng men lo tang te la arta ka we pen penan ke do piso ke en di 18 years teng play pen 18 years par pay pen penan ke do la bang la tuma phansi piso ke en la tum phansi nepji si hasoro no ateng blodang te people ma blodang te la ke tum lingkan trainer ke arta we pin pen ar so phan ki en blodang te la ke forceful pusipu tum jo borjasti pusipu la si la bangso along ke la so hukum he di aron he pasu pikhriya itum la bangso aron along ke itum non bailable pusipu life imprisonment jong si itum yong si lingkan trainer cap arta peng piang ko nim supi phan yong si wan det ma ended blodang te labang ke non bailable besi koda itu muhan hedi life imprisonment kai ding pita la ke jela long si jinghum nang oi ko la hen lo
Sitami tum non karbiang long ya hai ke awareness sabe pin nang kachini tu na be pin lang la cement men la bang hormone implements anang ka implements ka jiting pik lo hai sami non bang pasigjit la lo la cement men ama se ke tum marling do mang humang ramet lo ase hormone bang ka chere ke nang sot pipon ma upload ang te itum ahok lo tema isi pen lang nama te mesian pipon ma be itum marta be ko pen jong si piso yang lo pudang dihem ka silang da supi la pen gahla apai phan pen also phan samya kisum the pik hanya pipon ma upload ang te arta be ko pen usul chupa the po la an lo te la bang so phio te arta be de lang po kisum to pik hanya their mortality rate hedi child la pen apia phan sa damya kisum the pik hanya la silahai hin mangitum ka chini jam kenang sot la situm lahai koson si eradicate jima mate itum paprai pavir jima upload ang te la ke itum kenang son nai ke itum kachali hen paprang na hela charlie hen jong se paprang lo upload ang te itum marona tang teng ben chadan thek po la pen ke itum chini po je la narta pen sa me isi itum also sitami chilini ma chores tami chilini po bang ke la sila pen aprang sitami Indian Parliament men kache papas dupik IPC Indian Penal Code ko IPC 3 ko me ho 375 377 I mean 354 di la hai sitami la pen aprang dolo sami halai bang ke ineffective for edit possibly pipon ma upload ang te halai along mangke mane mail mane pencil somar phan bang ke ana apini ali do edit pipon ma bote hadake bisti ke aro so somar hansi protection mane pichot pencil somar hane protection se mane pencil somar han ke reba bang ke reb kali buat teng nak lo aro so somar han ke reb lo bang ke la bang ke reb lo ta phan ke phasi same pinyang posa me hala so teng botang te IPC se 377 375 hala so teng botang te se la si mane aphi bang ke chingwai lo aphi bang ke mane both ta equal nei gender equality hedi pencil phan le reb non aro so phan le reb non both sitami punishment mang ke sivian nang ji pusia aphi bang ke la pokso act di 2012 funding kan papaso se lada bang ke pinso aro so same equal lo pinso si tame jong si mane arta ke ong arlo so anim so pi arta we pina pinso mane also po man chobai chokai pen pon det ma pangri pang don det plodang te hala so family tum ni pinso family tum mangela tum mangke police along dampen FIR pidam melo la pen ke hala tum la pokso e teng pen hala so nim so pi han sami inside po ma komani arta ke do pinso yong se arta we pen nim so pi han la son plodang te hala phan se tame la puson case pi on lo la puya lo la nona pokso ek long mangke la pen aprang abang ke hala hai mo pen pu bomai pi sin jan penel ko 377 thol hai bang along mangke unimportant si pedet pinso man mangke la lo la se tum la hai charlie chithani plodang te do la se tum la school tu somar tu pena no chini ta hai ma ka chi ne si ong ta hai la se hai same ka chini ke nang so ni lien meni pudami pudang ya la lo la se ni li ni ye dam re lo la se lan se pajut ko po na tum next mo ke bang je phom kuro ni pen ke video lang ke lang na palang long je phan se ni tum bor i kon ko an he ma dai start